Zaratili Aca Lukas i Ivana Selakov. Pevačica Ivana Selakov i Aca Lukas su navodno u svađi, samo dan nakon što je objavljen njihov duet Svatovi, a pevačica je sad javno sve objavila na svom Instagram profilu. Ivana Selakov i Aca Lukas su juče objavili novu duetsku numeru Svatovi, koja je međutim nakon svega 24 sata sklonjena s YouTube-a. Ivana se tim povodom oglasila i otkrila šta je razlog. Svi vi koji pratite moj rad godinama, znate koliko rade i energije uložim u svaku pesmu i koliko se trudim da idem srcem i da pružim najbolje vama kao publici. Nažalost sam juče prevarena kao pevač, moralno i materijalno od strane duet saradnika na pesmi Svatovi. Cijela ideja projekta je bila moja, kao i uloženi trud oko realizacije pesme i pravo od autora na novu verziju. Zbog velike neprofesionalnosti druge strane, spot se u ovakvom obliku povlači sa YouTube, ali uskoro ću vam pružiti novu verziju ove prelepe pesme. Hvala što ste uz mene sve ove godine, napisala Ivana Selakov na Instagramu. Ovo inače nije bio prvi put da Ivana i Luka sarađuju, njih dvoje su prethodno snimili pesmu Daleko si i Omaklo mi se, a do sad su jedno o drugom samo pričali sve najbolje. Ko je ovde koga prevario i šta se desilo zapravo ostaje da vidimo, ali jedno je sigurno, ozbiljan je problem čim je pesma sklonjena sa YouTube-a. Izgleda za njih dvoje ovo nije bila treća sreća. Šta vi mislite? Da li ste uopšte čuli ovu pesmu? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.